I evo me, danas sam odlučio da penjem Crvenu stenu. Ona se penje tako što dođete na lokaciju iznad najvišeg sela na Balkanu, selo Bosača, i naravno to je malo ispod restorana Momčilov grad. I tu vidjet ćete, vjerovatno i su tu par kola. Evo, tu je neki kombi, znači tu ljudi penju. Nema nekih oznaka, ali odatle se kreće ka Jablan jezeru i Crvenoj steni, 2175 metara nadmorske visine. A ovdje je trenutno 1710. Idemo! I ovdje, prije kad dođemo na ovu raskrsnicu, levo je Jablan jezero, a desno se ide za Crvenu gredu. To je to. To je samo deo koji je onako malo drugačiji. Vidimo se. I evo me, uspon na Crvenu gredu, dole je iza mene Jablan jezero, kasnije ću da se okupam u njemu. Idemo. Crvena greda ovako generalno nije neki težak uspon, što se tiče kumulativnog uspona, ali pazite, dosta je ono kamenito i pola staze se kreće preko ovog kamenja, znači pazite noge, jedan pogrešan korak može da se desi neka povreda, toliko. Evo, blizu vrha Crvena greda je, da kažemo, pitomina, raste borova šuma i sama staza je, ajde se kaže, laganija, ali stvarno nesvaran ambijent. Idemo. Steni i definitivno stići do vrha, samo pola puta do cilja. Toliko. I evo na silasku sa Crvene grede, koja je gore. Sišao sam, malo se skrenem s puta i siđe se naravno do Jablan jezera. Ovo je jedno od tih gorskih očiju u Durmitoru i vredi doći. Idem da se brčnem malo.